ga UPDF omukasheshekerizo bababwa n'obuzibu bw'amaani oba abantu bagezaho kukumirira abantu ababeizire omu bwingi okutangirira mukuru w'ekibiina kya National Unity Platform mu ihanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ababeizire omu bwingi omu makaje mu Rumagere kumutangirira oteriho no kumukurityayo ahabeire ari aheriye ihanga eyaberagire kuvugana abagizi b'ekibiina eki abarukutaha aheriye ihanga beitoteireho no kuganira n'abakuru b'ebitongore ebirikutamu sente mu gavumenti ya NRM ari kugira ngo sente zibarukuhereza gavumenti egi nizikozesebwa kubi ngo nahabwe ecyo bashemeye kuzemereza abahagizi ba Bobi Wine ababeizire omu bwingi babashazireho ngutozi muri Kampala beitotereho no kuzemba homoro konka poliisi abayabagaruka muno mwika ogurukumanywa nkati ya gasi embera yongera kusisikara bwanyuma y'umuhandiki mukuru w'ekibiina eki David Lewis Rubongoya hamwe n'abanyeshengero abagira mu parliament barukurabira hakadi y'ekibiina kya NUP okwija beti nabo poliisi ekagezaho kubabinga wano wa president yalondebwa okulaba omukulembeze ng'akomyewo kubanga abakulembeze tulina okuinteractinga naye alina okwogerako eri abantu be nituba ne mu mbeera mwali so tewali teeka lyetumenya naye embeera si yabuvunaanyizibwa wano Magere we tuli naye tugamba tujja kumaliza ng'era tuwangudde kuba amaanyi g'abantu ge gasinga kiswaza nnyo era bino bye bimu ensonga lwaki abantu beetamwa dda ne bagamba ddala tufune ku nkyukakyuka eya gavumenti ew'ekitiibwa eddembe ly'obuntu. Nabwanyuma yo kushugutira n'ebigambo abapoliisi yargaho yabekereza bataho maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuramutyaho barebekaho nibacwera obwanga obarukujuma poliisi abokozesa kubya maani gayo babalemedeko era abasigaddeyo bonna mbajeyo ogwange kubadde kwa identifying aba MPs nga zisobola kuyingireyo nga atenze mukama waabwe nga mbalese wano babakwatidde wano babayisiza bubi nnyo olwokuba member wa parliament aba n'ekitiibwa kye kya kubeera mubaka w'abantu ate tebali bangi abali wano tebawera na 2 oba tebawera na 10 siraba lwaki babalemeddeko wali mu bantu nga tebaagala bajje kulaba ku president atuuse nga ng'omuntu gwe ba abductinze so ekyo nkivumirira n'esekuvumirira yena naye nga ekikoze obulungi nti abavuddeyoko beba nabali wano katulindiridde ate batugulirewo ate ekirala geeta erabika eri mu buyinza bw'abasirikale ate tumanyi bagulawo saawa meka abanyamakuru nabo babazibire okutaaha omu maka g'omwebembezi w'ekibiina eki awo niho batungira akagisha nabo bakataahamu nabwanyuma Kyagulanyi agambaho n'abagizi b'ekibiina eki hamwe n'abanyamakuru konka nawe yayetombeitira poliisi abokwera kutwaza emirimo yayo. I'm reminded to talk about the tear gas that you all hear. They are tear gassing our people, making sure that people don't access my home, which is illegal. When you go down there, my lower compound is surrounded by soldiers and the police illegally. But anyway, that's Museveni's government. Basebo ne banyabo njagala bebaza banamawulire oyo tear gas temutya sibom njagala bebaza banamawulire olw'okubeera ano okongerayo eddoboozi lyaffe munzikirize okusooka kwa byonna mbasaasire olw'okutulugunyizibwa n'okutyoboolebwa kwe mutuuseko olwaleero nabe banamawulire nga babakuba ne basaayasa zi kamera zaabwe omukubi waffe w'ebifaananyi gwe bayita Motive Kasaga bamukubye ne bamufuira pepper spray ekyo no tukivumirira. Kyagulanyi yayongera yashoborera ahakwaba ebyokwerinda bwamutwariza bwanyuma y'okuruga mu nyonyi yaheza kuhika kishayi yayongera yashoborera ngo bwahati taine businge bwona baitoteireho no kumuyaho obugabe bwe abokuba yataine plan y'okusiiba mu makajeri izuba omuringo nigwo gumwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yashoborera ekibe kimutwira heri y'ihanga. They are panicking because they know they are criminals and they know their days are numbered. What do I go to do when I leave the country, when I go outside Uganda? I go to destroy Museveni and his regime. Our daily duty is to make sure we make the fall of Museveni as quick as possible. So we go there to call upon all those people in the West that are supporting Museveni to tell them to stop sponsoring oppression here in Uganda.
Thank you. Aitwarigira hamwanya ogu abebyo kwerinda babatetorera amakaga Robert Kyagulanyi Sentamu unkana bagizibe nabo babatakashitamire babantu bakuru gwabareta amakuru aga gasha kwa Ronald Ngabirano aba Sky TV agensho